So Sampurun the Pugibran, the Computer Pugibra, Cookie, Adum Karena dominate over narco terrorists, Berel Maturo, Prazamiam, Nataga, Aduga Tamaga, Nankarakan, the Mogi, Zelangam project, Manung, the Yaw project, Manunchana, Adum Maming labor, Mishakama, Maparakan, Tabakto was a Sibuk Namin, Unabama, Oibra, Natagana, Narana, the Barrel Oreba, Makogi, Adumba, Lalawi, Lideramana, how I call you Pandam Pangdorani, I call you me, Hapa, Miki, and Babulam Tadavan, no Makapa, Lepia, the Habibu Manungi, Ahamba, how when a Kamal Babu, the 24th November, I call India की अदुगुम्बा मिलिटरी शासन लेतबा डेमोक्रेसी लेबाक ने हाइबा मतमदा अखोई सुमाइना अखोई मोइरांगदा अखोई हानगी अखोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखोई फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की मयुमदा अखोई अरांगम फमग लेब नुपामगी कनो दु बोम काथरगा पालगा सीबदा सुमाइना कुकी मिलिटेंट्स कांगु नत्र मसक खंगदबा सिंगना मिसाइल सिनब लेते अदगी ड्रोन बॉम्बिंग तब लेते अदु तब लेते ना मयाम अमा रिपोर्ट पिबो ngamibu कांगु दुगी पोतुदा हुजि मोइना मैसिव और इंटेंस अदुगुम्बा मखलगी कनो सिने हारगो के प्रजा सिंग कमाइन थाजा ngangदुने जो क्वेश्चन ले चनिंग बजे हौगिबा नवेम्बर की तांग 15 दा थोप थौदो ngasi फावबा थीबा फंगद्रे आर्मी की मकीदगी हाइरिबदि नेशनल मीडिया दा पीबा मखोई की रिपोर्ट ता कमल बाबू फंगबा थीबा मतमदा ड्रोन सिजिनरे हेलीकॉप्टर्स सिजिनरे हेलीकॉप्टर अमा सिजिनबे वफम नते को हेलीकॉप्टर कया सिजिनरे अदुगा आर्मी ना ट्रूप मैम अमा डिप्लॉय तौदना अखोई कमल बाबू जी थीनबा याम कन्नो होनरगा थीरा लाए हबने हौगिबा नवेम्बर की तांग 15 दा चाही यंखै के तरुक सुबा कमल बाबू हाइरिबा मियोय अमा लेमखुंग के आर्मी केम दा चंगिबदगी ngasi फावबो थीबा खंगदना लेबा सिगी फिवम सिदा मा की मरी मखोंग मा सिरिब्रा हिंगिब्रा कनाना फारिबनो हाथिरब्रा हाइबा करिगुमा मत खंगबा ngamdabase सिगी फिवम सिदा ngasi फावबो लाई नाकलमोंदा आर्मी नदी मा थीनबो होनबदा तोंगान तोंगानबा खोंथांग मयाम लखोतना मा थीनबो होनबगी स्टेप मयाम लखोले हाय कदाई फावबो थाजनिंगाय ओय मणिपुर की चीफ मिनिस्टर फावबना आर्मी की केमदा चंगरगांदा मी मांग खरगदि कना सेफ ओइरगे हाइदना वहांग हंगिबे लैग्रे अदुगा हौजिक लैरिबे फिल्म सिदा स्टेट गवर्नमेंट सु सेंट्रल गवर्नमेंट सु आर्मी सु कमल बाबू की मतंग सिदा लोनमक हेल्पलेस ओइरब्रा करिमद उपाय लैत्रब्रा तसेंग मागी से अखोय पंगल इथोक थोकतना लोसिंगिबे फिल्म दा लैदोरिब्रा हाइबो वांगजिनि तामु करे हेबिनि तसेंग मिराज अखोय ngasi वायरस कमल बाबू ने न मतमदा अखोय मसिगी पोसि नैना बसते अखोयना कमल बाबू करायदा आर्मी ने कराय लोसला थमेना हंगमने न फेन खले madam the posi kaino hakanda it should be the responsibility of the kaino the south kaino khogi kaino manipur khogi kaino leise IGR south ki kaino de mang manina makhoi concern makhoi authorities sing makhoi dru puri ba IG degi horga madugi makha taba sing dun pugadawne lawi makhoi na drone sinai helicopter sinai aduga truth mayam sinai adu sniper dog mayam sinara kanda madu thiba khorbagi paper de mayam ama ngasi ekoi ju udabnate 24 November degi ngasi December ki tarik kaino yoro fawda kunngani thoi fawda neli thani phajalo fawda huji kaimta phangdan laiba ise masi makhata na kamun babu koi krai saki gi hangdom te kamun babu gi asi wakchang puthoro natra krai da phummi natra krai da hale haina masi hangmunu hena faren khale soidam ki masi hingna phangani habi thajadre aruga tasengna habi tagadi koi gi Indian Army na aduga akhoi sidai sa Manipur da mamang dagi sahi lisang sitna koi gi Armed Forces Special Power 1958 ki marumda matamama fake encounter fake arrest aruga lakpagi haina bipoto madru yawba army personal mayamama handaki hujik laiba mayam singhi marukta yarumoy haninga leite madugi lisat phar bisai nomoto nom ngange haina madugi ngangba horpagi ahamba khudam oigne lawi maramdi hujik state na state ke subject mapung phana tawungam daba union government union gi magi responsibility amri duty sabchana tawu urukta pochi khudong chaba lorkanda Manipur gi di akhoi ta sengna haragadi thabak ama sumani issue matrok mutamda issue na na thairaga chatpa aba state amani haina ta sengna haibga di mainland India gi lagriba particularlyikogi Assam Rifle Paramilitary Forces or Indian Army XYZ mayam sino udong tawi aru ngasi de koina ta sengna conflict sigi manungda hena conflict sigi divert tawna ba ekogi issue si divert tawna ba honarak pot amagi khongthang am or moijo haninga leite masi kana ne koina army na fine natraga army na hale habgi wafum nate army gi kemda ego Assam Rifle gi kemda Indian Army na mayam ama chawru leiba jaga amadagi mokhoi gi damakta thabak toriba mi ma mang pa haibsti ta sengna haiba tagadi ekoi honorable chief minister na hangbai wafum natana praja singna hoji ekoi how far we are protected aduga ekoi kamaina ekoi constitution India na ekoi safeguard tawi protect tawi habse kai fagu yagaduno habi question je swaidala emira adu tagadi ekoi hoji ekoi na disturb area ek se ekoi ge whole state ta ekoi gi ta sengna hoji tapchana chalai dri sing gi jaga sing chalaiba aduga adugi disturb area ek se thamjalakan ekoi gi hanagi Armed Forces Special War 1950 asem reimpose tawna ba ngasi de ekoi gi kuki narco terrorists or kuki militants singna demand trawla ko pochai mayam sing se masigi pochi ekoi gi valley gi jaga da nomai ka pa khot
खटपा आर्मी दे अटैक तौब नत्रगा पुलिस ते अटैक तौब यावदे पुलिस ना एकोई हुजिक खुल ngakpne leramba नत्रगा इमालेबा की हुजिक मयाम दगी एक्सटर्नल एग्रेशन थोलगा इंटरनल डिस्टर्बेंस अदुगा कॉन्स्टिट्यूशनल मेसनरी ब्रेकडाउन तौरे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर ओय हाबसी ngakna बिदंग तले कांगु सिंगजन लौरिबा रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मयाम से नाथैर गांदा चटनबगी पोट अमा इशू डाइवर्ट तौनबा माले अदुना एकोई स्वाइदा एकोई थबक अमा थोकादा ngak के धरना थोकपा प्रोटेस्ट तौबा रिले चटपा सुम मयाम से तौकान थम तोक्से खिनिया खनबा मानबा वाफम अमा लाकसे ngasi कमल बाबू की पोसी नाकन मुक थमकान एकोई निंगसिंग से ममांग दा एकोई खुल ngakpasing एकोई फार कांदा फारिबसिंग दु मरक्तगी अमा एनआई एन अमु पुलिस की कस्टडी की पुरुगा चटखिबा पोट मयाम सिंग दो ngasi फॉक तो मधु खरखक एकोई खुल ngakpa फाबिया दु तौबिया न कोर्ट दा पुलिस स्टेशन दा तोंगाना धरना चतना मयाम सिविल सोसाइटी मयाम तोरंबा ngasi तुमिना लैयो माइना कमल बाबू की ngasi di इमु मनुंग दुना अतताई ताना ngasi कपगा मधु की त्यंग थारगा ले होबना तना ngasi कमल बाबू की बैकअप से ngasi di एकोई नॉर्थ ईस्ट डायलॉग ता नॉर्थ ईस्ट चैनल ना ngasi पुथो खनै सिना तना ngasi एकोई उदबगी ममी सामजल कोई पोट अम लाए अदना मणिपुर दा ngasi di एकोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ना एकोई इक्वल राइट प्रोटेक्शन सीजन खुदी मक्ता पी ना आर्टिकल 14 ना पीरिबा आर्टिकल 14 दगिना आर्टिकल 32 बोक्ता यावबा मयाम सिंग से मसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सेमगाट मयाम सिंग से एकोई मणिपुर को ओनेदी कॉन्स्टिट्यूशन जिबु नमखायरा कांदा कॉन्स्टिट्यूशन सिगी लैरिबा मनुंग लैरिबा आर्टिकल लो चनाइबा मयाम सिंग से मसीबु नाथायरा कांदा कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मसी इकाई खुनादबा अदुगो मसी की लॉ सिगी मथक्ता मखोय मसा मसादना सेमबा रूल्स ना लॉ से नमखायरा चटकनी अदुना मदुगी पोतदा पांदम दा थम्मकान ngasi de ekoi taseng na gadi external aggression internal disturbance thonbada asong mating pangsin mayam leriba singse masi chapchana masi gi potse koina khangdo abani uji khangabani na lawe ekoi di khangi pot singse mafam chana masi deport tok thokiba makhoi je taseng na ekoi gi terrorist haiba kangu na ekoi na ngasi di claim tawba bana ko terrorist ne ko min tawba kangu singse di terrorist de ekoi na sur sign tawnaga ngasi thamgado bum pot nate sur sign taw mota shoot at side order thokanda au phom da khara kapa aru masi lotion ba lotion matam da ngasi manipur da kamang babu mangi si nataba atopo makha tana su mangoi aru manipur gi laiba conflict wariba situation ngasi di solution ma porko ngamdana management tabu ngamdana laiba conflict sigi chapchaba management ja swaida khak manage tabu yarakadra ada haina khalli natraga di ekoina kamal babu khutna te ai ju ngasi sidagi tv channel se wanga ma sai thokraga mangi kanda ekoi kiran yenem do mangre thibom khangre kraida no khangdi haraga where is kamal babu nei na ba mai ko janak pe ai aru ekoi lengjen bi yamba ani su adum admanan tawwa yai adu laiba miyang goina taseng ahoba aduga sumaina sida soire haiba potse ekoina public ki voice oina public ki opinion pina bo honaraga ngasi thamna bo honaraga praja sing bo ewe ohenna bo honaraga ekoi singsina taseng haiga di adugumba taseng laiwak irang sagaliba laiwak ki adugumba lairiba ekoi constitution ki framework manungda chatlakanda ekoi democracy bo laiwak amne hana ekoi taseng elected mayam ma thamakanda praja ekoi mayam gi sasan tawgoda natraga sasan tawbu kanglu sorak matamda opposition lai goda role lawgoda potse jo animaki potse thugairaga lahundana thamakanda taseng ekoi manipur se kongkhang saibala khubangam do pot oin tahangadawgi pot ama adugumba khusem gi keno sing tholle na ismain thamje tamo matang sida ekoi army gi makai de ngasi phawbada hiram sing mari lena kari phongdokre haragadi ekoi gi defense ministry gi spokesperson amana ekoi gi press ta moi the national media da phongdorpa wafam si massive search operation and intense search operation haibase moi si nei search operation ji yam intense oiba amadu massive yam tina chawba masida moi hairibasi moi sinariba mayam ji hoige doxing sizinare hui moi gi army gi doxing madu sizinai adagi drone sizinai adagi helicopter sizinai aduga search operation mafam the sport operation yam chawna tawi haibana chingba mayam sineba masina paukhum oiradra kamal babu je aikoi yam kana thiri masida army gi yam sophisticated dogs ma'am train dogs ma'am sizinare masida koi drone sizinare masida helicopters ma'am koi sizinare mafam the sport koi operation ma'am ma tawre haibasi army na tawre haibasi masine moi phongdo wafam ji sigisina is it the answer of where is Kamal Babu? Other the answer we are way. It is just a newspaper that I quit to Itotori and I Mayam the Utchai one ever. Other than a question Maduki Chendoiba. Moi consulting the requirement hanging Bama labor. Kaino Haikanda, the Shane hanging Bamala Haji Kaino Haikanda, Haji Equina Farina, Tagamakuna, Adumba massive combing operation, Nataga drone, Sina, and Amasinata, we have Tagadi. I could get army campus Munga labor, camera mayam dugi, result mayam, the feedback mayam, the money presam, yam the Upra, and Sifoda. Other Tagadi, Equigi IGS, Hawki Manung, the Natamagi, Aqua Nakalda, I quit the Shane Huzik Tamiba, camera mayam, Sister the camera, and I have a question of Malacro.
अदु तागदे अखोय हुजी मखोय की आईजे साउथ की लेरिबा अदवाई नत्रगा अखोय की मनिंग लेमखोम दगी नाखन सु नकनरबा फाव चलिबा अखोय की कांपुपी दना सु चांपुपु ताबा लंबी तोंग तोंगन बा फाउजन बा याबा इंटर विलेज रोड सेम दंग सेम लेबा लंबी मयाम जिंगदा पुरम बा याबा के दुगम सिंगना बा तागदे मखोय के दुगम नेटवर्क तुदा मखोय न पारिबा सेट नत्रगा मखोय न पारिबा इंटेलिजेंस की मखोय की रिपोर्ट सिंग मयाम मा छोदन लेगनी अदुदी अखोय की अदुगम बा ऑफिस मनंग द थेलेबा कैमरा मयाम दो लेटिंग कैमरा ओइबरा कैमरा सिंग दुगी फीडबैक अखोय द ngasi फाव द मदुगी फुटेज मयाम ngasi प्रजा सिंग द करिगे उट्रिबनो हाबो क्वेश्चन लाएबा इंडियन आर्मी को नदी अदुगा एक्स इंडियन आर्मी ओसु अखोय ममांग द अखोय की कनो दा अखोय की पार्लियामेंट्रियन सिंग ना अदुगा पॉलिटिशियन सिंग ना ngang द वन वाई सिंग अखोय की इंडिया की अदुगुंबा मिलिटरी शासन लेतबा डेमोक्रेसी पलेबाक ने हाबो मतम दा अखोय सुमाइना अखोय की मोइरांग दा अखोय की हानगी अखोय की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखोय फर्स्ट चीफ मिनिस्टर की मयुम दा अखोय की अरांगम फमग लेबनु पामगी कनो दो बोम काथरगा पालगा सीबदा सुमाइना कुकी मिलिटेंट्स कांगु नत्र मसक खंगदब सिंगना मिसाइल सिनब लेते अदगी ड्रोन बॉम्बिंग तब लेते अदु तब लेते ना मयाम अमा रिपोर्ट पिबंग अमिबु कांगु दुगी पोतुदा हुजि मोइना मैसिव और इंटेंस अदुगुंबा मखलगी कनो सिने हरगो के प्रजा सिंग कमाइन थाजा ngangdu ne क्वेश्चन लेबा हुजि अदुगी पोतुना सुम्बा तारगदी मखोइन हुजि हेलीकॉप्टर सिनै ड्रोन सिनै अदु सिनै मयाम दो हाइबा तारगदी मदुगी पोतुगी मथक्ता हुजि अखोइना कमल बाबू थीबि मतमदा अखोइगी अदुगुंबा कैंपस ता लेबा नत्र कैंपस के अखोइबदा लेबा कैमरा मयाम की फुटेज मयाम जे पुथुगा अदुगी निमित्तुगी मांगी बु निमित पुंसिंग दुगी मागी फोन फंगिदो मतमदगी अखोइना सिबोक लेरे पुथुएना करिगी पुथुगा प्रजा सिंग द पिद्रिनो जे क्वेश्चन म ओइद्रो मोइना पनबदा अदु दारि लोसले सिनि आइना कैमरा मयाम जे येंगी सिनि मोइ हाइ कैमरा येंगदुदी मोइना करिगी मीडिया दा पुथुक्तगे बदुदी वीडियो फुटेज मयाम दो पुथुगा अखोइसि पुथुइसिनि ओ लाओ नोगी से पुंसिंग चेना या बोंदे कैमरा सेमदो या बोंदे बा माहाना लेगी रिकॉर्डिंग दो हुजि कोन सेमदो अदु तागदि प्रेस मीडिया में आंदो को कैमरा दो कना कना येंगिंग मनो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से लापिरो इमुन लापिरो येंगिना से यें कना कमल बाबू मा बुत छाना बाय ब्रतगा त खुमांग साइ साइ मांग बो हैबा साइ दम थोक पाइबा मी ओइब्रा बदो तागदि मा दो आइदा मांग यागद्रा बा मांगम दोक्ते हुजि दि मुथल मजु आइ सेमदो मजु आइ अदुगा कनोगी टेक्नोलॉजी की याम वांग अब जगानी ना कैमरा की कनो में आंदो लोड मैनिपुलेट रो मजु आइ अदुगु मतमदुदा मांग रे हाइना हुजि लाउन रखवा होबा नवंबर 24 द मांग तारगदी नवंबर 25 द 26 दा मुंग सिगी म्याम तौबिरम तारगदी ए इंडियन आर्मी हाई पोस्ट सुमी कमल बाबू काय थोकी बिसानो मागे अतोप थोफम लंबी स्वाइदा अखोई आसाम राइफल्स की थोकान क्राइड चटपचानो अदु पीबु ngमद्रकान हुजिकता अखोना कमल बाबू सी तौगी न मखोइना हाइबदुदा प्रजा सिंह कमाइन थाजगदुनो जे मिरा साइदे अचो वहांगम ओइ मसी थाजनिङाइ ओइते अदुना तसेंना कमल बाबू से हिंगमुनि थाजदे अदुगा तसेंना मसी कैंपस की वांगमदा थोगा चटपिगो ओरगना मदुगी मनुंगदा अखोइना हाइबगी वादनते नार्को टेररिस्ट की प्रूफ ने हाइब कुचिन कुकी मयाम अमा ट्राइब मयाम सु अखोइ तसेंना हाइगदि इंडियन आर्मी मक्ता दुम यारोंगनी मदुगा मानरगना तग मखोइगा पाव फंगबसिंगना मनिंगी लंबी इखोगी काउंपिदो चांपुर ताब लंबीदुदा चांपुर रोम द पुगिब्रा द काउंपिदो पुगिब्रा कुकी गी अदुगम खरेना डोमिनेट तौबा नार्को टेररिस्ट सिंगी बिरेल मथुर चटपा प्रजा मियाम नत्रगा अदुगा थम्मगा नंखायरा कांदा मोगी ज़ेलेंगम प्रोजेक्ट मनुंग द याव प्रोजेक्ट मनुंग चन्ना अदुगम ममिंग लेबा मिसक अमा फारा कांदा थबक तौबजे सिबुक ngamenunna bama oibra nadragana ngarang na handagi viral oreiba makhoi adugum lalawgi leader amana hauji akoi pandam phangdorobani akoi ji mi hatpa mi ki hanba bulam thadaba nomai kapa lepe ade habidugi manung dugi ahamba haubona kamal babu da 24 november da mayam se akoi gi general category da class leba akoi gi furup nadragi any atopa remaining furup kangluk mayam da achauba threat ama madu open noina madugi du singnaba ma madugi narco terrorist gi khut yawba madugi pot oigadra na khali maramdi hauji akhona tahalkana puthokhiba ngasi adum irang marta puthropa pot amada yamna kiba yamna singningai ba pot amagti kaino haikanda assam rifle aduga army singda bribe to bagi paisa pibagi drug karba to bagi lalon bagi makoi ga chamina gi pot puthrokiba pot to adum mayam duda masigi pot singse makoi adum mayam kusan raga leibnina ngasi external aggression yawe internal disturbance leire war type situation ori haragadi ngasi emergency provisions da external emergency oina president of india na declare to kanda article 352 of the constitution of india da way abdu thamdaba article 352 अखोई पैरामिलिटरी फोर्सेस सिंह अदु इंडिया के होम मिनिस्टर मखा लेबा मयाम सिंगसिना स्टेट के दुम सब्जेक्ट ता स्टेट के लेंगा सोंदरे अदु यूनियन गवर्नमेंट मतेंग पांगबोइना आर्टिकल 355 से 356 इंपोज तोदंगाय दा पिसल लगांदा मदु मतेंग पांगबे याबने हाइबुगी ना मादु ओरमबे याय कंपनी को चनी ग मफुग निपान मणिपुर पुसला थंगिबो कांगु दो मखोई सिनबम लेत मखोई थबक तौबम लेतबा जगा दो मसिगी थबक तौनबगी नत्रगा तखाइनबो ओखाइनबो दंग असाइगी फर्स्ट 1958 की मरुंदु द मदु दिसब या लाउथो तखाइ होनरपदा मदुंगबो पॉलिसी मैम अमसु मदुमाइना सिजनरबरा हाइबगी चिंगनबा कमन पीपल अमने लेयना इस माइ थमजगे ओके तमो याम नुवाइजे तमोना यामना मरिक चुमो फम मैम फंदुकुइबा ए मथन से कासा नंग लाक्सगे तमोना लाक्चनिंग बजे द अदर साइड
Kamal Babu gi thodok sigi behind the ikoi ni yengba yaba pol amadi tamo Malayam da lan aduga conflict si ayam lay hojik shu Europe tagi horaga Africa da Asia da Middle East da tongan from the lan pham mayam ma hojik si mayuk na riya betare lan pham mayam si da Malayam gi miyam ni ikai khumna ba United Nations na piba Geneva gi protocol haidana sigi ikoi land chatna gada protocol war amada kari kari chatna gani nupi angang adagi ahal adagi den ikoi physically challenge oiba mi mayam sida moida asok open upai lejadra basing da changjara basing da ngapi gada uni haibana chimba tongan tongan magi protocols mayam ama leidi haiba protocols si morality mi oibagi morality da chatna role da yumpham oiba phaba phataba chumba lanba sida chatna ba semkolakpa madu foundation da semkolakpa ikoi chatna role ama khakni masibu thugai badugu malem gi miyam na international court of justice na malem gi law court sina masibu war crime ni haidana asmaina masak khangnei aduga masida hakthing na chenari ba general oiro aduga lalhobugi luchingbo oiro natraga terrorist oiro mokhoi gi mathakta prosecution chatai moi phana ba warrant lautoi very recently handa Israel amadi Hamas anigi yamna kanba confrontation sida miyoi lising kaya nupi lising kaya ada angang lising kaya civilian lising kaya hatpagi damakta Israel gi Prime Minister Benjamin Netanyahu gi mathakta International Court of Justice na verdict piduna mabu war criminal ni magi mathakta prosecution chachaki amsung ma mara leire haiduna ma phabagi arrest warrant lauthoki adugo maga loinana magi General Gallant makhoi ani phaga dobni haidana lauthoki tamo aikoi gi iramdam sida India si malem gi oina in terms of population da khwai dagi masing yamna chawba population wangba democratic country ni hariba laipak sida ngasidi International Court of Justice na natragana United Nations na Geneva Protocol na war crime ni hariba thodok mayam do numit khuding gi thoieba micham mayam je nungti haning ma maung da hali adugi moida awaba pining ma maung da pi kamai yengi ta Miras madu question hang bi am live khumrusu am nuai to poram diwai ai khunjage taseng na India da de ekhoina hujiki Geneva gi protocol Geneva convention natraga Geneva na thaba lay down tori ba mayam singdu yeng dringai da ekoi gi India aru India da merged of 1949 da merged of Manipur gi yeng matam da constitution ji bo ekhoina masi advisor chatli bra ba je question amane masi taseng chatpu de natraga na ekhoina hujik state subject ni en harakan da state to da ekoi gi hujik power piri bra ha ba question ama natraga na collective responsibility of cabinet in parliamentary democracy do madu laibra madu gi potama ani subada legislative role koi khangibra purpose of constitution importance of constitution nataga objective of constitution ngasi koi gi mayam singjina nainari bra ha pone swai de koi na mamang de koi na armed forces special power ke ina panjai ko armed forces special power ek se ya aphataba ek amana teba yam tina aphaba ek amane adu masi lana sinna bagi wari ne ba lana sinna ga armed forces special power ek di sumaina pire ba the armed forces special power 1958 is a law that give Indian armed forces special power to maintain public order in disturbed area hai bane adu tagadi sing the disturbed area lai aduna ra ikoi na su sat pa kangu je ngak to oga thammi ba jai je so the big question am lai adu tagadi ikoi sing na tabani na ikoi gi kanu the valley gi jaga da mangam ni na sing valley khai to ko banate adu tagadi functions of what are the functions of paramilitary forces ta ikoi na thengna matam da ikoi na paramilitary forces sida magi function je mogi political or ideological aim and may involve in activities such as counter-insurgency, adagi ikoina anti-terrorism or internal security ki ngak na bani hai lei bodo ikoi Manipur ngasi kari ki ngak te hai ba makhoi ki jaga adagi ngasi mangak pane ba adu tagdu ji ikoina mayam na public na pam se army headquarters search to daga oi hai bane hojik si ma Kamal Babu mang matam da makhoi ki sniper to thado ga helicopter si ga drone si na pot na te masi am big question na ngasi praja sing de oi adu de hojik mi lakh ani thado kera tara thado kera duna thi da madu ki pot na manung losala thama mangan gi pot oi ding sai iyam ma kaino na pandi gi du ne ba ma gari da lakhe bra makhong na lakh bra gari ma chan lakh bra je questionable hojik kamai lai ka da oi karamai chang ma pa ya chang khang dra ba pot ma ngasi oi re ba adu ta de khoina hojik senari ba mi sing du gi matak ta investigate ta oi matak ta madu ki senari ba mi sing do masi senari ai de army lo de court martial to like kari court martial to gi process ngasi kari gi koi da ngasi si to madi si to guni channel mi myam do investigate to kana kari gi hai di adu de akoi taseng na akoi mioi ba akoi gi punsi je particularly for the state of Manipur adu de akoi mi kara mioi ba gi punsi je lupa lakh raga adu mantik na ya ba jaga ni makoi di khara lawra maga lakh pi ga to khani na
ngasi sumaina uba mayam ama masing hengalakpra madu kenogi koina ngasai koina haijari ba elected kangu gi collective responsibility of the cabinet ngasai in parliamentary democracy khangda bagini haigera natraga adu mogi matik chada na haigera haibe matakta makhoida natana koi hujikse sasan tawibase koi elected representative sing kallaga democracy leba kamne na koi sasan tawibna natraga army gi sasan leibra even koina war gi matamda army gari na mi thomba mi takhairaga sakhi matamda kaim tawba yade kaim da tawba madu lokot yade hai film da koi ngasi sumain tamabra aradi koina constitution gi manung da purpose objectives aragi magi importance me am do hai kan da koina yamna toina constitution je ngasi nainana bagi da makte koina hai matam da kai no hai kan da koina hujikti paramilitary forces sing low da thongdang manung da koina thengna jaw matam da makhoi di koi indian army do counter insurgency ka counter terrorism operation ga tawda bani ai leire ngasi khoi je thoina ude intelligence gathering makhoi da daka lai ado hostage rescue operation within and beyond the indian territory sanama yauri in paramilitary forces sing gi ngasi di within the kaino da ikoi territory manung da ikoi state manung to bobok ngamdra kanda ngasi makhoi gi poto khoi ngasi di paramilitary forces sing je ikoi manipur soil gona di kaim da kana dre aduga makhoi gi na india gi adugumba paramilitary forces sing gi piba makhoi gi da pithok pa power sing manung da makhoi da pi border guarding tawba counter insurgency operation tawba alagi anti terrorism operation tawba law and order maintenance ki election gi security gi adagi protection on critical infrastructure hai koi ngasi di madu pota sing oide Ministry of Home Affairs ki makada laibani Ministry of Home Affairs nasu akan bapot ama lakot mathau tai aduga aikhoi taseng na haiba tagadi Indian Armed Forces kangu singna ngasi Manipur nai report aina mamang da hagi fa ba sei ngang bane haiba se constitution se masigi value lehendaba constitution gi one thok lana hanu anaba atra kangda bagini na aidi masi lawni makoi larik hai gasu laichu yaudu bane haiba poto aduna constitution se aikona toina magi interpretation magi meaning hanba matamda aikona constitution kai no thi matamda aikona sumaina thengnai the constitution is the supreme legal authority of the country India giniko and it binds the governmental legislative executive and judiciary branches. It also gives judiciary the power to invalidate laws that govern action that violates the constitution and piribina but constitution violate to mathak to the mana madugi government gi action lokopi ai ngasi khoin udre maram di kaino da koi sumaine pi ji kaino da constitution India is the supreme law of the country establishing the framework for its political system and the right and duties of citizen. Also, it established the separation of powers between three branches of the government, that is legislative, executive, judiciary and PA. Ada koi sidadi madugi mayamju usalaktabdina tasengna haragadi lemna paisa tan ba yaba yamna laina paisa tan ba yaba pota aikoi gi Manipur dadi tasengna haragadi koina ngasi di koina dum haina ba Kamal Babu mangmi matangda popi tharaga paisa mayam ama huge crore ma huge lakh mayam ama hectares mayam ama thaba ngasi di aduga ikoi gi forest survey gi tawdusu ngasi di koi ngasi paper su pak chana yawba ikoi gi adugumba 22 bokta leramba report gi 2023 bokta umang kok to boy chang India goina 33% la kano hengat kana Manipur dadi 54 point something square kilometer ngasi mange umang khwai kok to jaga da ikoi gi sigi jaga ikoi gi madu Sosampur Kampupi aduga Ukrul gi Prajol or mane madu maina ngasi phangi ba poching sumain to bujuda ikoi na ngasi di adugumba paisa talima mayam duna money is power, money can do anything everything aduga money power do lairaga di money power su political power su media power su loinamak muscle power loinamak sinna ba yai na sinna kanda Kamal Babu masigi se mangal laga ekoi gi Manipur gi praja miyam gi makoi gi wakhal makoi gi ihau kamai to gi yenge kaina khalibra hai gi question lai aduna swai dadi ekoi ojikte ekoi na army gi GOC sing aduga army gi chief sing natraga masigi concern Manipur tari ba kangu sing sina makoi sing do kumni yenjala kanda madugi sigi kaino sida Kamal Babu gi cases generally ba kangu sing magi numit da duty lai ba tari ba or adugi jurisdiction da nakan gi surrounding area da lai ba sing je loin makse masigi pochi pajana investigate toga army gi rule gi matungina court martial tawthoga makoi je even makoi gi penalty je quite chawba India gi oina leiba penalty the capital punishment koi death penalty pi ba yaba se koi hang till death until death and pi ba poto madugi poto mine pi heningi koi Indian law da ahamada hang tawdabne na pi kanda sidribok taw haide nang haktang thori ukchalaga yankalaga tak tadaraga hang tawren thadorku da duna tab लालिब कांगू मैम दो मधु सीद्रिबो यानगदबने ताब दायित्व दो मधु पीरकांद यालल्लकांद मधु मखोयबो अखोयना थवाई लौनिंग वाद नते अदुबो यादे हाबे पोदु दमक्ता पनिशमेंट जी यामना अचौबा एग्जांपल पनिशमेंट खरा पीद्रगदी अखोय मणिपुर सी तौनिंग बदुम तौगा लैबा अदुगा अखोय स्वाइदा अखोय मसेन
hunanaba natra ngangnanaba aduga tasengna political party ki institution sing de wangang agasu political mileage launa bane khoina su khangde mina su bijam common people su haibi mong da tahalakpa pot se masi pajama setup sing gedum masi pajana hidden directors karana pajana dum behind the curtain koi pada phijang marum da gedum tasengna haigi de silla kanda tapna madugi lambel duda haib tare madu divert tok thoga chana nabo khona bagi mami man ba khara lei mira sa dum sigi mayam sidi aikoina tasengna sabchana aikoina haiba parliamentary democracy da parliamentary system madigi portu sabchana my cabinet colleague council mayam aduga madugi collective responsibility aduga aikoina legislature amoina lawmaker amoina aikoina kari taw mathok tai aikoina tasengna hujik manipur da even assembly ge tawdun lei poche assembly ge je phammaga aikogi bill sing du puthoga madu ek on ringai da madu praja sing ko si cma si tawre kaina haidragadi hujik sigi irang ji khudong chaba lawrakanda aikoi tasengna manipur gi adugumba soil da mapandagi external aggression tholiba internal disturbance tholiba aikoi masen malta conflict lotion biya dan lehan mathon mundagi ngakthok janabani ena mathwai kowak ta hapaga lalobu natraga zu makhutu kulai pairanga sidi khul nga ini aruga aikoi arambai tengol yawni to myam gi punchi se aikoi tasengna haragadi handaki अनौब सही की 2025 की खुदोल होने करी होने तमक कदर बनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नत्रगा यूनियन गवर्नमेंट ना नत्रगा स्टेट गवर्नमेंट ना मधुंग आक्थोप गम गदर बा कमन बाबू अमा खतंगी वाफम नतन लाइथोप कोई वानतना मयाम मा हुजिक लेरिबा खुल ngakchariba innocent civilian common people future youth pillars मैम सिंगसे करी वगदनो अखोई यंगलेन सरू बैकबोन से पूरा थिदी एगा मणिपुर से अखोई मणिपुर प्रजा मियाम से अखोई सिंकिंग कम्युनिटी होइना ओइगिनबा अदुगा अखोई फुरुप कांगलुप मसिंग से यामना निफु मुक लेरिबा पोत से अखोई recognize कनोदा कुंत्रा मरी ले हारगजु निफु gi मियादा लेरिबा पोत से मसिगी पोत से मरकता अखोई अमगा नुसिनदनबा अदुगा फुरुप कांगलुप कुदिमकी अखोई तंगवान तंगवान बा वाहन थोक democracy की नमादा अरुग इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच ले है ना स्पीच एंड एक्सप्रेशन से पी है ना मधुगी मरुमदा गानिंगा वहन थोकसे तोवान तोवान माई मागे फुरुप की कांगलुप की आई अनिंग अपाम की मखादा हनरकांदा लो सिंगसे ले कोई इंडियन की लो सिंगसे फागी ताथोपा इंडियन की लो सिंग मथक कोई नेट लगा लेबे याय ममांगदनी लो ना कोई की मथक लई कनामत लो की मथक लई हाजु जिति लो की मथक लईबा मानबा मयाम मा थोला कांदा तोरकपसिना कोई की तसेंगना हारगदी फ्यूचर से कइनो जु खंगतबा कमल बाबू सिदगी हौना कमन बाबू ममांग दगी ngसाई कोइना नुफिम चांग नुपाम चा कोइ चपि मांगबुदु नतना ममांग दसु थाइना आर्ली पीरियड ता कोइना कॉलेज काबा हरक्त्रिंगाई कॉलेज काम दा हरकपा अदाय दसु तुम मांगी बोसु बोक ठी खंगदन लैबा मी थाइमन हिजम लेकाय एसदगी अकोइ ममिंग दो आई काव कावचले अमसु अदुम अदमाइना अदुम मांगा हजि बोकता कराय दा लैगिनो कैनो खंगदन दम लैगिबा मयाम लै सुम मयाम सिदि हौजे कोइना तसेंगना हारगदि लॉ मेकर्स मयाम जुडिशियरी मयाम लेजिस्लेटिव एजुकेटिव जुडिशियरी अहुम जिगी पोचिंग से याम कलेक्टिव ओइबा अरुगा याम चपचाना कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन पीरगा थबक तौद्रगदि इखोगी अपिकपा इखोगी इरमदम इरेबा कंगलै पाक्सिदि इखोई कदंगै करम कांदा कमाइना अमुक हुजिक्ति मिखा पोनबदगी हेना तोना लैबदौना ममांग दे ब्रिटिश शासन मतम दे लेरम पोतगी हेना तोना इखोइजे डेमोक्रेसी चप लेवाक अमगी मनुंग चन्ना सिटीजन अमगी इखोई इक्वल राइट एंड प्रोटेक्शन फंगिब्रा नत्रगना इखोई फंगदरिब्रा नत्रगना इखोइजे मिलिटरी शासन तोरब लेवाक अमगी मखा द लैब्रा नत्रगा इखोई कदासेंना यामना डिक्टेटर लोइबा यामना अदुंबा सिस्टम ऑफ कैनो अमगी मखा द इखोइजे लैब्रा नत्रगा इखोइना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गसे इखोई हुजिक इवन इमरजेंसी की प्रोविजन आर्टिकल 352 मनुंग याय मनुंग ददि इब चलायक तारगदी एक्सटर्नल गजे इमरजेंसी ना आर्टिकल 352 पीरिबा नत्रगना एनी अतोपा इकोने आर्टिकल 355 फोर जो इंपोज तोग ले बोदिंग असि कोई डिस्कशन सिसु यारो दोने सेंग हागदी मदुदी यादी हाइबा इमरजेंसी मनुंग ददि लैबनिना आर्टिकल 19 दु चनब यारो हेना लैब पोनिना ngasi adum chana lagasu thamaga ekoi praja miyam gi wakal kholau kaino khangdo kana madugi matungina accordingly hai tare madugi matungina amuk tongan ba mayam ama cases mayam ama ekoi da lo leitaba mana legasu lo lei leitena khone yana gasu ngasi di chana da man legasu ngara da na amuk lehel kanda mayam innocent common people the freedom of speech exercise tawno honoribu kangu singjigi hena awaba tarakanda ekoi si adum luphan gi doibra haiba pot singse ekoi di praja singna ningdom pomang asing ngang singse ekoi na on behalf of mayam dugi mahut silaga ngasi sumaina kharaga haitragasu kegen yumbi obidon ekoi na khanjaba kharaga praja singna haiba wafum kharaga ani do ekoi na ngasi sumaina paudambagi khulung chaba fangi basi bokta masi yamna achouba even union gi do orju state to su yekna bagi film da lakpagi film da lai ena ai mira sumaina thamjagi okay tamo yam nuai jai